Mirta, mikrofon je tvoj. Lijepo te pozdravljam. Jako si zgodna. Hvala Barbara na ovom prekrasnom uvodu. Da, ovih blagdanskih dana zaista slavimo toliko toga lijepoga, a večeras ćemo ovdje u Muzeju grada Splita u gotičko-renesansnoj palači Papalić slaviti život. Za početak Šimus ovdje večeras podržavaju i njegove kolege, točnije kolegice, Regina Zubanović. Regina, dobar dan. Još jedna podrška našem Šimi 4. godinu za redom. Naravno da treba podržati Šimu ne samo zato što je jako kreativan, nego zato što je on iznimno jak čovjek. Nažalost, znam koliko je teško pričati o gubitku voljene osobe i koliko je teško pronaći radost onda kada si jako tužan. Zato moram čestitati Šimi u svakom slučaju na svoj toj radosti koju nam pruža i na ovome što slavimo zajedno život. Da, Regina je u crvenoj boji ljubavi, a ovdje će večeras ljubav. Zaista, evo ja staću tu između vas, brštati na sve strane, toliko ljubavi, emocija i podrške. Šime, kome si ove godine posvetio ovu reviju? Ima jednu posebnu tematiku. Da. Prvo, znači, revija posvećena mojoj sestri, danas je njezin rođendan, a posvetio sam ove godine kućnim ljubimcima, zato što sam vidio da kućni ljubimci puno pomažu ljudima kad se razbole zapravo i kad ljudi ostare. I meni samome, kad sam bio u toj nekoj depresivnoj fazi zbog toga svega što se dogodilo, je to želja mi napraviti jednu zakladu, jer nažalost kad čovjek koji nije imao svoje potomke, pa dođu njegovi ostatak obitelji, kad on premine, onda kućni ljubimac završi za vrata. Pa mi je želja da se bar neko vrijeme smjeste negdje dok se ne udome. Eto. Dobro, evo obećao si da ćeš sve ovo kratko objasniti, jer si bio malo duži. Svaka čast na tome, znači mace i psići i ostale životinje naći će svoj dom kad i vlasnici preminu. Gospođa Darija Mojtić iz udruge Kaspera. Darija, i vi imate isto tako svoju priču. Dobili ste na svu sreću bitku s karcinomom, ali u isto vrijeme i vaša slatka kujica se razbolila. Od iste dijagnoze, je li tako? Tako je, evo, ja sam se, dok sam se borila, prvo mi je njena blizina puno značila dok sam se borila 4 godine sa dijagnozom i nakon druge dijagnoze ona napipala sam tu kvržicu, odela u veterinara, na kraju isto karcinom dojke, u stvari mliječnih žlijezda, ali to je isto i onda je veterinarka, ja sam se čudila kako mi se moguće da je, ona rekla da je neshvatljivo koliko primjera ima da, znači, ljubimac preuzme u stvari vole svog vlasnika, to je samo dokaz te raskidive veze. Evo ga, ja ću samo ovdje za kraj se ubaciti, to je gospođa Vesna Bulić, ravnateljica Muzeja grada Splita, i muzej ove godine sudjeluje u ovom projektu. To je još jedan dokaz da i muzejska zbirka živi, nisu to samo izložci. Naravno, osim što čuvamo vrlo vrijedne predmete, želimo naglasiti koliko je bitna ova društvena i jedna humana strana, pa i prostora i ljudi koji rade ovdje, i da na ovaj način zapravo odgovaramo i na sve suvremene potrebe svih ljudi koji nas posjećuju i da muzej ima jednu vrlo aktivnu ulogu u životu suvremenog grada. Iz tog razloga smo jako sretni što smo dio ove sjajne i humanitarne priče. Eto, super. I pokraj mene jedan maneken koji se na modnu pistu vraća nakon puna 4 desetljeća, gospodin Špiro Grujica, inače i otac naše poznate glumice, misice, manekenka Ane Grujice. Kakav je osjećaj, imali treme pred izlazak na modnu pistu? Pa, znate šta, s obzirom da ovako često puta, s obzirom da obraćam jednu dušnost, čujem se u medijama, nije toliko trema, ali sam zaista počašćen i hvala Šimi što mi je omogućio da sudjelujem na ovoj divnoj reviji, a pogotovo što je posvećena kućnim ljubimcima, jer ja imam 2 kućna ljubimca, Arija i Čuku, tako da zaista je to jedna izuzetna, vrijedna i humana akcija. I evo, nakon 40 godina pokušavam ponovno malo osjetiti modne piste i to je zaista jedan lijepi trenutak i naravno uvijek se radujem i nadam se da će biti... Moramo se odjavljivati. Hvala, mi bi još mogli pričati. Evo samo za kraj, Julija, u jednoj rečenici, pošto si ti šljokica, novu godinu, šljokica blještavila na očima, usnama. Da, puno šljokica blještavila, konture oka lica i naravno sjajilo na usne, lipoil, pratimo njegu lica i njegu usana. Eto, hvala lijepa. Vi, ono što je još važnije, osim izvani, jasno, sjajite iznutra ljubavlju, dobrom energijom i radosti u ovim nadolazećim blagdanima. Lijepi pozdrav i ne zaboravite slaviti život.